o te whatalo whale mai monga lo tātunu, nei fo wa tātou whenua ele nei so fo ma lo le soi fo maua ma lo fo ile lange ma, ia lo mai o se tas wale nei o tau tua ma le o nanga, lau Samoa Entertainment o le tuina tu lea o tala mena tutupu I Samoa wa fo I lau whaafonganga. E momo atu I tātou tala, o le wa ana tapena ina ma umai le whainga malo taluai, a o tu le foe le fionga olo a fo fiti va ai, le fa moe moe, e sui tu langa I le va olo fe malanga I le va o upolu ma savai, le o fa ingoina le nei va fo. O le MV Lady Naomi Lua, le fa moe moe sui tu langa I le MV Lady Naomi tolu, le olo o fa o ngai le taimi le nei le va o upolu ma savai, o fa iloe le te tai o le tunu ua ia fo le li pale mia, wa taunu watu ia te ia se ripote tu sa maltulanga na tsu eina e le sao nga le mu lea mo le fe mala nga I ma le fe afioa ia le tunu o se awiri linga le nei o le nei tala. Mai le whamtalanga le fionga le Minster. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whaatino iai. O no le whatoa mau atu nei e te le tūlanga o le fisiringi o le mainga le vaale mo tātou. O no le tūlanga fo I le whapea e le o atu o toa tāpenanga I lona saonga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia mali tūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai e le vaale na ufale I tātou wafu. Whaisi te leo le vaa. Whaisi papa o wafu. A le vaa e whaisi o na te le tele mali tūlanga la lea o le whapea mai e le iai se taimi na tātou whaongai nai ni vaa se lua, Cabarangs, te peo alia. E le lei alia o vaa la iti o me mawhain wha tūlanga. A se vaa te le whapea I se tūlanga e lua ni vaa e whalangolango iai le te leo le vaa lea. Ia male so tanga I le o ngā tom. O mai whaamtalanga I te au I nā lea toi fsiringi ai I tūlanga o saunga le mū mo le tunu. O tele ngā luenga o whai le vaa. Ma ua mai tawina fo I le tūlanga ua watu ia se suenga whaapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whaapitoa I Marines Safety. Mai o lo whaatari te mine nei. O lo whaatari po la lesia ia inga whaapitoa na mai la I o se whainga mulimuti. Ua whailoe le fionga le li pale mia o se ua I te mile nei, wo o mai lea tu I tu ai ngā whausanga, e pei ona au mai e le I ata wa ai o le waa lea ua fuafue whaonga ina I to tongo lo tātu o tunu. O le vai nuu le va o polima masavai. E amsalo le isi si o tau na iei teimi ti ei teimi leanga. Tato va umma le iei teimi nei, mo va fo ia tasi le holo le va. E le iai ma se tato va mua e fa pe lua ni va e per tu lango le fausanga le o Cabarangs le ia tato. Le iai ma tu langa na le fa pe ma le ale tu langa le. Ai la fatali pe tato umma o le va tasi. Fa umma tato le o va tasi. E le ni va pe va lua so. O le waa le nei e pei ona tā ua e le tai o le atunu u, e lima se lau le whai o le pasese ma whai ona tau avena, ma le lima se fulu o le whai, o ta vale ia po tulanga uta e ma whai ona whaonga ina I le teimi lawa e tasi, e lua se fulu ma le tolu miliona le tau ato le waa, o le na whaatau ina mai ai, peita iane e le o ma whai ona whaonga ina I le teimi le nei, e tusa ma le sau noanga le fionga le ripa le mia, o le tūlanga I le o saunga le mū, mo le fea fioha I le mamaru tele o le atunu. Inisi o tātou tala, o le son nafi le na whiloa I tuaile mtanga ruenga o puna oa, sisio manga o tūlanga le whalana tūra, I le lato minister fou, le fionga le ngoa matua ia ale vena ale, a o le I tūwai atu, pe le I o atu le malo longa, e pe ona whaatūlanga mō tangata whainga ruenga uma le malo. O upu ti mai, ma upu whala I au,
na sao no ia ile fionga le ngo matua e pale ai ma mati ai le folanga ale matanga duenga e pe ona sao no ile tulanga ina ia ave le fa maoni e fa tino ile tute ma ia alo ese ma le tulanga le fa prokiki wa mai ale taimi na fina wai ma fianga ia ilo tatu no ma tulanga le fa inga palota o sa wilinga le nei o le nei tala o tō masani lawa i tūlanga o nanga tato tanga luenga o lewa iei le CEO le fionga ia le ala salanoa le o maua se full kolu division o tato tanga luenga ia maua ta oto atu lawa i le tamai taipule ma le tato tanga luenga le whaafoefoeina o tato ngā luenga wa uma mea o le a ngā iei le tātou tanga luenga molu mala. Ia tātou te ngā lue whatasi lava. Paun mea ia e au auna mal wha maoni, ia tātou ngā lue whatasi. Ma ia oane iei ni winga, wa umarka ko paloka pe on saunoa pān mia. Tua nai nā tuasa. Alo mai whai leila o ngā luenga, ia wār tau tuaina o tātou mālo. Me la lea ia ngā leile tua, le tato ngā lue whatasi nei lima tausanga. Ia wāse manuia o le tato mtanga luema. Ia e mese o tau kuaina o tato maroma le kunu. E pei ona silafia, le fionga le ngā matua leo wa filifilia e avea ma minista o le fo ima tanga luenga o sisio manga puna oam whananatura e sui tūlenga. I le fionga a napu sebe te i fui mono o le sa avea ma minista o le matanga luenga pete ane o le wa whaalea o ngā ina masolo ia lona no foa o lona tūlanga po lona tofinga minista o ia fo ia le tofi o le tūmano sa fata numere lua le tusai ma whai unga le whams no ngā. Inisio tātou tala e to avalu i lantou o lo ngā lulu e le company vaa a Samoa le sa tau tua inisio company i to tono New Zealand o whaingoina o le Kiwi Rail i New Zealand ua maua o lātou whaamlianga e no fo mawai ma avea o matangata anu o le malo o New Zealand. O se pepo o whaamtalanga lo o whaaido ai e le ofisa sili o le pulenga o waa ma le o nanga Samoa le fionga tawhasila whaile o ipu New Filipo na ia moli mawina ai le tūlanga ua anga waa i lātou mō pepa no fo mau po whaamlianga e avea ai matangata anu o le malo New Zealand. O le taimi nei ua mawhaiona a ngā iato o lātou a inga mawhanaua i lātou o lo ngā lulu e le company waa ma o se tūlanga le leilea. Ma se tala whaamawina mātango fie mō au au nanga alo mawhanaua le atunu. E sa mai lea tūlanga o lo iai fo ilisi o company fōu mai tutono Singapore o whaingoina o le PACC po le Offshore Services Holding le fo i o lua mai ona sainia na manisio malienga a to mar whainga pa anga wha pisnisi mai to tasi se tasi o li seila le fa to ataliu mai o mai ala na konkurante ma o lo fo i la malanga atu nisi fo i o alo le atuno o mo lea fo i au nanga o lo tapena fo i le taminei nisi o konkurante fo o mai a fo i na sainia le malienga i le vao le tanto o nanga o le piso vaa male se taso company wa whaingoina sware ma o lo fa solo fo i na sa ilia na anto seila ma o se ava no la fa angai fo i ma alo matama fa na wala tato no il terminei o lo fa lia tafsil fa i o lo fisili o lo fa o pe malanga o tato tangata po alo ma fa na wala tunu e ve o seila i lungo le va la pa sase ma va la o lo company o le MSC ma o lo fa solo na le leibea le tūlanga le whatinonga o nanga alo ma whanau le atunu. I le temine ia lua se lau whasuma lima le au whai o lii ai se fulu ma le tasi le au whai o tamaitai o lo ilunga wa ala pasese po wa o meli. Mai le whai numera e whasuma ma le fitu o lii o lo o ngādu lue ilunga wa ala o loa. I le temine fo e tōru suma le iwa seila fau tōru suma le lua lii ma tamaitai e tō fitu. Mai le lua se la wono suma le wha o le whai numera o lo o ngādu lue ilunga le waa. I le company lava lea le MSC le o whai loa le fionga tafsi le whai e valu se furuma le ono le whai o seila le o lo o ngādu lue ma sainia konkarate
e ngā lulu e lungo lea company va ma whaau au tu pea i le tausanga fau lua ono o se tūle lei ia ma se tala wha mawina mo le malu le atunu o loo iai o la tau walo ma tam whanau po a inga foi o loo ngā lulu e i whawha atu o Samoa i lungo wa ala pasese ma wa ala oloa i le o nanga wha saila. Inisio tātou tala e tusa male i tū la lea na mori mawina na tau fia i au nanga ale fale tupe le Western Union i Samoa nei so o se la e se ese tu tonu le taulanga male anga i tua i na wawhailoa e se tasi o le au whai ngā ruenga ale company le nei o le fale tupe le Western Union e le o mawhai o na whaawina le tūlanga le o nanga o na wamai ale tūlanga o se leni sa whao ngā ina le marutelo le atunu ue peo na auto wa ama iai ma tui la tui tua ma tala tui tua mo lea wha moe moe. O se tūlanga wa moli mawina ai le wha atumuni o le atunu o lo whao ngā ina le au nanga mo le talaina ma le lafoina o se leni ato ai fo i ma le tumu e peo na iai nei whai unga le nei wā yaso le wa whaitau waso ono tato tu vai atu le pepe fo le Christmasi le mai au lea teimi whan na tau fia ile o nanga se i whaktadia le tūlanga o le sapalai ato le tupe whaonga ina le malo le tunu o na toi whaatino lea le au o nanga e pe o na iai le company le Western Union i le aso na nafi. Inisi o tātou tala e le mawhai o na ngalo le tautua ma le au nanga se tasi foi o tamari i lona sao i le tūlanga e pe o na eile au onga sui o whaingoina o le sui alofa le sunga ya rupi tautuunga o se tasi o tama wai lunga lo na sao le tūlanga o pole tā lene o sui na feso so ni tele i le matanga luenga tina nu umang feso tai le lanto pokalame whaala wiloe pe o na whianga iei foi le atunu u ma i lanto sa o tawina le tūlanga o le sui o upu ti mai ma upu whamanatu o le alofa na toe whafangu iai a o ia ta ua ilana saunoanga na tau mawai ai le a onga sui whaingoina le a onga sui alofa male matanga luenga tinam tamaitai nu umang so tai e tu sahi male mai ai o le whamoe moe o sa wililinga nei o le nei tala. Mo tina uma uso matua whaafine sa awai le nei a o onga po le pokalame Stitch with Love po le sui male alofa. O te langona o na iaso sa tatou mafuta ma fe whaasoa iai. A tonu na iaini le so na tā ua. Ua o tau maua ma iai e le ngata i le o wina o tau sui. Ma wai fo i mafutanga ma masaninga manisi o wofo. A ia whaatupu te le ina ma wha mausali ina i fo i lo o tau talitonu. Ia o tau ngaluenga whaatino. Ma o tau anga waa. Ai meise o le atua ma na wha manianga. Ma wai o tau le nganga o le alofa e fusia ai mea uma. Alofa moni e le o le alofa tau o la ngutu e pe o la lea upu masani. E le mawhai foi o na ilangona le alofa moni. Alofa o tia i o tau loto. Pea o tau le o la ina, le o langa wha tau waa ma le tau o loa o lo ola masoi fuai na i o tātou tangata o lo o mana o nia tonu le sosoani. Tu mau le O rupi te tuunga o se tasi o te lelo na sao le tūlanga o susui e pe na moli mawina foi i nisi o tomai na ia whaalia i le tūlanga e pe o na iai le sailinga o lane lei o Samoa le na se mawai atu nei nisi o ana te unga atoa ai ma lava o tūlanga o pulatasi ma tūlanga o la ei le na whaonga ina i nisi foi o tamaitai le sa tau vai le tau banga o le sailinga o se lane lei o Samoa o le sa tu mati ai foi le sunga rupi te tuunga e tu sai ma le tomai mananga waa o lena Yesu ina ai ni sola e sa whaonga ina i lea whamoe moe. Tau lunga tātou tala e pio ne whafonga mai le nei aso tātou pila i le aso tai au, tau lunga ai pokalame o le nei vai aso, luia tele nei aso soifua.